أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Konke okusemazulwini ayisikhombisa nokusemhlabeni phansi kudalwe uAllah umenzi wezinto zonke, umdala weinsuku. Kungokwakhe konke, akekho umuntu onotho olungolwakhe la emhlabeni. Yonke into esinayo sigadisiwe noma sibanjisiwe okwesikhashana. Ngakho ke ungazikhathazi ngababi, ungabi namhawu ngabenza okungalungile, ngokuba bayakusikwa masinyane njengotshani, babune njengemithana eluhlaza. Themba uNkulunkulu wenze okulungileyo, hlala ezweni uzondle ngokukholeka. Zithokozise ngoNkulunkulu, yikhona ezakukunika okufiswa inhliziyo yakho. Nikela indlela yakho esandleni sikaNkulunkulu, umethembe yena uzakukwenza. Uzakuhlalukisa ukulunga kwakho njengokukhanya, nokufanele wena njengemini. Thula phambi kukaNkulunkulu, ulindele yena, ungakhathazeki. Ngonenhlanhla endleleni yakhe, ngomusa osongoza amacebo amabi. Pheza ukuthukuthela, yeka ulaka, ungakhathazeki kubanga ukona nje, ngokuba ababi bazakuchithwa, kepha abalindela uNkulunkulu bazokudla ifa lomhlaba. Kusengumzuzwana omubi angabe esaba khona, kuyakuthi lapho uhlola indawo yakhe uyakube engasekho. Kepha abathobekileyo bazakulidla ifa lomhlaba, bathokoze ngokuthula okukhulu. Omubi uyamsongela olungileyo ngokubi, amgedlele amazinyo. Inkosi iyakumhleka ngokuba iyabona ukuthi usuku lwakhe luyeza. Ababi bahosha inkemba, bantsale umtsalo wabo, ukuba bamuyise phansi ohluphekileyo nompofu, babulale abandlela ilungile. Inkemba yabo iza kungena kweyabo inhliziyo, imintsalo yabo yaphulwe. Okuncane anakho olungileyo kungcono kunemfuyo yababi abaningi, ngokuba izingalo zababi ziyakwaphulwa, kepha uNkulunkulu uyabaphasa abalungileyo. uNkulunkulu uyazazi izinsuku zabaqotho, ifa labo liyakuma kuze kube phakade. Abayekujabha esikhathini esibi, bayakusutha ezinsukwini zendlala, ngokuba ababi bayakubhubha. Izitha zikaNkulunkulu zinjengobuhle bamadlelo, ziyakunyamalala, zinyamalale njengentuthu. Omubi uyatsheleka angabuyiseli, kepha olungileyo unesihawu aphane, ngokuba ababusisiweyo bakhe bazakulidla ifa lomhlaba, kepha abaqalekiswa nguye bazakuchithwa. Nkosomsinibusise, engathi singathola isifundo kulamazwi enginethekela wona kulonyaka ka2025. uNkulunkulu asipha amandla, asivule ingqondo, sihambe endleleni eqondile, sisuke ebumnyameni sihambe ekukhanyeni. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.